Hello Junior Polte Navekun Jesus Christ Minin Chibai Tu ni sin lai lag deu kapur dan chu ajang na thayu ya Antonia special guest ni tak nei melu namu deu mo kon introduce yo ama sapen na heu tu nu koi mandem ama kha BCD vengwa ma heu tu hi ya la le siam action song le hi siam pet ma wai zo nào bằng mòn chín liền nữa nào bằng mòn chín liền liền lệ BCD về nó mà bắt hia Junior B ahia mà amana hi lệ Christian nào bằng te hi ding te chỉ experimental on lag ding hi lệ why mai na heu tu no na action song on hi pi ding a namanuya na ve kun ding no ve kin ding do hi cha ding pathian kha ipum pi le yo a phat di tu ni Namanuma. Ready? Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Hey! Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Hey! Lummo nuam ka sagdan kelen na lam go pinga are khol khong pot gop no nom na saw ya hi zel dom chu nom sa pet mai Bible chang zama mo kilam kom kisakom Bible chang ne ki thei nang no platel e su chop e som dia e tu na hi le isin lai pat so mi hi alak so mi tu nya sin lai u hi le sin lai som ne khat na John Chrysostom chi ahia ma tang thu gen de kia dang katakam akiche nickname ahia tunya sin lai thu pi ding hi le hang sang taka pathian thu gen ding hi che he yama sapenina kwa John Chrysostom chi yen masadinga ama hi pian na hi Antioch khwa hi New Testament thukun thaka hi mun poimo ma ahia Antioch khwa bangja ka poimo chi le wai muna hi gentle te saptuam church
om masak na pe na hiya ki pat masak na pe na hiya wana hoi mun ma hi Jesu Christ nung zui te ma leng Christian chia om masak na pe no hi hoi mun a hi John hi apyanga hilaleng neu chika hi na hi apa na si san pa neu chika hi apata khat taga a hi ama hilale hoi pen hi man lungkyak na jang lo in chen ama hi Miphel Lysiam ani apata thugian siam hoi jaka nickname pya un chen amin ya kha dangkata kamai chu golden mouth china hi tu lai rappers te dan dewa ha gola bol china lo hi mo thugian siam jaka khamina a nickname apya ko hi dangkata kam kichi hilaleng Lysiam hi lai na apaina lampi hon he ka why to secular education lama paila hi Christian education lama ahong ki heya Bible an sinta hi asin namuna hi le Tarsus khwa hiya waya Bible han sinta himale aman lunglut na khat aneya a on na khat mo a ut khat why chu sapawina asceticism akichia why to bangyam chile ama hi mundai khatawa pain chen gamlak le mai thai kwama omlo na le mai thai why muna kha ama kya vo min chen annelawa sort pi huntam zo khading zoma hu chao min chen patian thu kya ngai to cha vom den va meditate ani mai thei hileleng bangun chia chile adam thei na hong hoi loive asungong nine chen akit ni hong buai mo ai ta ka kha e hong dam loive ya pat I thei da poimo ka sak chu asceticism ki chi hi lai siang thowa piang thak te kala Christian te an a lifestyle hu chudana zading hi chi hi koima ki gel lo hi chudana om se ngai lo hi heleng John Chrysostom kha hu cha vo min chin ongdam thailo taka kha hongki ke ve antyo khwa akhwang ki kin chin waya pata hi anasep nang ki pana hi anasep te tamlo yen dinga I Constantinople la kha bishop in hong panga bishop chi chiang in saptuam heutulian chi na hi thugen asiam cho hilowa man kha practical taka gen thei izui thei ngal dia kha thu gen thei ama in le zui mo mi zong te dina hospital hong hon bola mi zong te khotwai nai chen pan pi ngai te pan pia wai cho le lowa alive ma le ama kha mi kithunun mi a self discipline ma kithuzo ma ahia omdan hi mim le hin khwai mi le siang tho hi wai je kaman mi dang te a u dan na om Christian la kichi le u dan na om a u tu thi a u dan om te hi amana en thei ke atia ka saptwa makai te hi amana hu chi bang om te mu changa kha tai hi leve bangja ko cha om cha bangchina tai hi lai chi le na om dan nu diklo hi hi te hi na hi te diklo hi cha kha khel na te kha a hi bang mau ke gen ngam mo phou la ngam hi tak lang ngam wa kha bangja kai chi le bangdang hi lowa lai siang thawa zui cha ka hi lai siang thawin hu chin hi un cha thu piai ve tunya en lo wai thei ding tangvom le hi Timothy than ni na bungli tang ne hi ken kon sim ding thu tu genin la ahuna leng ahun lowa leng mansai no min thuak zona le sinsak na to theisiam sakin la tai hilin la han thonin aman yai thu piak zu hi mo hoi jaga kha aman kha ngai poimo in chin all mo in chin wathu hil khanak ahu chi changa kha aman mi hingsa nga pathian lauzoi jaka kha pathian thu kha hang san ta ka gen ngam midang khel na te le lai sang tho to ki tuak lo hi no omdanu chi changa kha min hot deu in chin mail man how deu ve wai ta ka kha hak sat nan ki pana hi wai hak sat nai gen dinga wai tu bangya mi chile kumpinu eudoxy aman hi a statue a lim hi goal in a hon bola Saint Sophia geya hi a hon tunga hon tung takina hi John in a hi angai thei ke adem hon dem takin yai kumpinu hi a he ma bang chiam chi le heu tu tuam man sam khoma a hon brai pa ma yai John hi dong khola hi saptom suboy hi ko hyak ding hi cha kha thu conspiration bo leve wai taka kha bang chiam chile khom piang om in chin wai khom pia kha yai John kha hon mo payuma innocent hilai mo na nei lo hilai kha on mo payun chin bang chiam chile a penalty a gol na dia kha exile mundang kamla pia kha sol hiao wai kha exile ki che hi a sol hyang na mun no hi le Caucasus ki chi Armenia ga ma hi mun hak sataka hi wai mun a sol khama sawa kumthum wa min chin kumthumom nunga kha wai sanga gamla zo le hak sa zo black sea sol no no wai mun a he kumsong gu ka pha ka vasia hi asi zo nung he
asi zo nungin he kum som tum khong hong pai zo ina e Theodosius the second kichi kumpinu e tapapan hi vapai veng in chin hoi muna asi na muna agu valain chin unpo ki kin chin Antioch khwa Constantinople khopia kha hon vuwe ve thupi taka avuina program an sang hoi muna mi pi laka thugen na kha aman anuna hiai pathian mi siang tho tunga anahi helte hi pathian ke ngai dam ngat saka hi hileleng ken lung simon khoi ma ka thei chu John Chrysostom ka asi deka a last word record hi wai chu bangyam chi le bangkima pathianin thupi na tangve khen chi ve nang si de bang hi in lan te khen na ke si de bang hi leng ka det beta lum tam lo hi mai thei wai changin last word bang nei di le tan bang na gen da mo ka ki sik lo chi khong hi mai thei mo ekele as pathian na sem zo khaleng ke heu tu pa kheu tu nu thu gen te ngai na white na zui khaleng kan nu le pa thu mang khaleng chi te khong hi mai thei ai kele as ana piang thak khaleng po ye chi mai thei mo hilele ai John Chrysostom ka asia a last word ka pathianin bangkima pathianin thupina tangvekta hen che hi thupi thomo wai banga se thei wai bang last one nei thei dina hing ding na ikicha la hi ana izo na ding le hi kom yai sin la ya pata ilak thei om te gen dinga khatna to pa lo dinga hi dan mo John Chrysostom in kha to pa pathian lawin chin wai lo na kha apil na thu gu ke ve pathian na lo zia ka pilin chin wai jang ma le hangsan mo aman pathian thil bangkim hi thei thil bangkim tunga thunei kha lawin chin wai bia in chin wai kha a master hi jaga kha aman thil dang hi lawlo hi waja ka hangsan ta ka thu te le gen ngam mo lai siang thowa paunak te bung kha tang sagya tang ton to pa laudan siamma theina ekele pilna kipat na bulla hi chi mo the fear of God ekele Lord is a beginning of wisdom ki chi mo tunya pil ki ude ve kele pilut ke ve hilele pathianin pilna achi mo lai sang thowa ama thuman na ama lau na ve hoi ja ka pilna ule pathian te banga pathian ina chi banga pilna ule kha pathian na lau dinga hi wai kha athupya ke hi wana athugen siam ja kina nickname apyawa hoi chu bang dang ka kam mo golden mouth tunena nang thugen siam ke mai thei kele kasiam ke mai thei mo siam se ngai lo le en leng wai golden mouth dang ka kam nei thei hi bangchidanin lai siang thowina again bangina yaite na gen diu yaite na chi diu chi banga thuna gen diu chi te zuile dang ka kam mai de hi mo hoi tu bang ikam izat dan ikam pau te zat dan zat na dioma zat lo di dan le ma hi zat lo na ding again masadinga wai chu za mo thil te thangwai tak I banga cham ni te khong bolo di hai kama pat mo Christian nei ale Christian naw pang nei ale wai chau le lo zwaw gen lo ding wai chau le mi le gen sia lo ding mi hwa thu le wai te le gen lo di mo he khalai sang thona phal lo hi wai ja ka kam khawai te zat lo ding hele leng azat na ding oma wai chu thu hoi gen ding wai zo thu dik lai sang tho tu te thu dik truth wai kha gen gi ge di mo hak sale le gen di truth gen ja ka thu dik gen ja ka soya yom di kela bang ya mitana ngai ale le gen tho di wai kha I kam zat na ding hi wai cho lo mi kyanga hi encouraging words zat di mo mi build up di mi han thon tu di encouraging words zat de hi wai dan I kam jang le kha e kam le dang ka kam hi mai ding hi mo yai illustration ina ka gen changu ta hoi ja kina hoi illustration gen ina I tu ni sin lai zo dinga Solomon Island ki che island khadoma wa hi tribal bang village ne uchi ko ma wa ya tribe ten hi sing aphuk dek chang na phuk u chang na hi hei khonga phuk lo we ve bang hi yam chile nitenga khawai muna va pain chen te kanan sing bang hi om hitale wai phuk no mi taleu cha ungkwal diun chin surround diun chin da kalbang za hiam thusia la se athei tengtangu curse word te a chakars in diu cha kampa hoilo tenga wai sing kha curse diu hi kalbang za hiam nung chang mo wai sing mo phu ngai lo wa hong simai ve hai ai thei chu na kampau ten mi build up thei na kampau ten mi ningniam thei mo hai ja ka hai kam he John Chrysostom banga pathian thu hang san taka gen cho hilowa thil hoi te thu dik te
le mi encourage na encouraging words de gen na isat ding a hi why jang thei ding a to pan na vekun hun bol zol cha ta hen tuna e special guest ani na e mon chin lian hi isam no ma amanon la ding a hi le Christian naw pangte hi ding te chi ya why te la ka khat hon gen ding a tunina experiment on gen ding a hoi takinai na ending a why zo why ama zo na chu e class zo na hi ding a hi na vekun to pan hun bol zol cha ta hen Hi lomte tunia Christian na phangte hi ding te isin masak de hi le put God first pathian koi masan che hi blogs na ki moje lo ya blog se ki mo changin irep masak ding oma I koi masak ding oma why da na e Christian na phangte leng I masak ding chu pathian koi masak ki ge ding a hi hilele pathian sanga thil dang tampi ki bai pi zo mo online games TV at football ki mo lomte tapot Instagram BTS Blackpink chite hong ki bai pi zo male pathian to hun ki jang tom lo ama ma sa pendia la sa ki koi khanak pathian na poi modern experiment ni khom ni wo namano ya hezar kha life at sak 19 tun hei lengoi suma sadia hei lengoi kha apoi mo kholo le hi mun ma mate PUBG YouTube BTS chite hi kholo hei te kha kholo anchin Hoje é uma bolte hile kimol I hobbies te Hoje é ping pong bolte hile school kai lai sim tuition class chite hi hei tennis ball kha pathian at sak na hi ya kita zolo kholoi hi dan khadik loi mai thei alian pe ni koi masadia hoje ping pong bolte azo marble te azo levui Yay, aveka tata. Yai experiment banga profile. Alian peni koi masak changa dang tengleng kita zomo. Wada na I Christian na pangten le I masak pendi chu pathian koi masak ding a hi. Jesun leng mathai bunguk changsom thumna thuma agam le adikta na zon masak penun nei un. Huchin hai thilte negle don sille ten chiten piak belap ding hi anachi hi. Achi le bangchira na pathian koi masadi yai thumte zuile khatna Bible singi geding ni na thumgi geding thumna pathian thu mite ke hil sonding lomte yai step somte zuigi ge in pathian ma sapenin koi somchan ni wo nevekun class langnon matengom namle mangpha